Hayırlı gün, hayırlı kış, hürmetli konaklar, baytkanlı konaklar, eziler, opalar, barlık avul halkı. Hem indi en birinci Elfiye Gazizovna, Gülsiye Talgatovna, sizni bugünkü ılık bayramınız bilen, jubileyiniz bilen tebrik edergen. Biz bugün missiya bilen keldik. Gülsiye Talgatovna aytgancha, bizning yetakchimiz Nig'manov Ramiz Usmonovich bugungi sharada qatnasha olmay, ammo lekin biz onun tarafından hazırlangan bo'lak ham rahmat xatlarini topshirib ketirga ruxsat etdingiz. Biz shu ishni boshqardik. Eng birinchisi Apas munisipal rayoni Tatariston Respublikasi Apas Tuğan Yapını İleni Müzeyi tarafından hürmetli Elfiye Gaziz kızı. Uzak yıllar Sara Sadıkova ismin мәңгіләштерүдә күпләр сакланырлык хезмәт куясыз. Әлеге изге бурычны үтәгәндә көчегезне кызганмыйча, күңелегезне биреп башкаруыгыз өчен олы рәхмәт белдерәбез. 30 еллык тарихлы музейның фондын байытуда да зур өлеш керттегез. Сезгә киләчәктә дә исәнлек, иминлек, күңел көрлеге, бәхетле озын гомер, күтәренке кәеф, ижади уңышлар теләп сезгә тапшырыйк әле. Elfiye konuda şey özelliği mi tapşırıyorsunuz? Ramiz Usmonovich ismindən şu rəhmət xatın qəbul etib aldınız әле. Hem indi bundan çıkan Gülsiye Talgatovna hem музейга да indi тапшырып китик. Примите искренние поздравления с 30-летним юбилеем со дня основания музея. Музей сегодня является одним из культурных центров Апастовского района, хранилищем богатого культурного художественного наследия Татарстана. За годы работы музей собрал поистине уникальную коллекцию экспонатов, отражающую жизнь и творчество великого композитора татарского народа Сары Садыковой. Желаем вам впечатляющих выставочных проектов, активной, научной и наполненной творческой жизни, финансового благополучия и благодарных посетителей.